Afgania bezamı. Denge gel, denge Kurdistaniye. Jinavendان و چیان رادیو دنگی گلدن باش کدارین هجا ایروده ثبات 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 8 آمده ده امن و چین سرس به پیشکش بکندم دم آزادی ریبرا بویا. Ptika du sali ya birindar bu şehit bu ptika du sali Ceylan hemo değeri şaduya devlet atıka dagirker lidici günde aşme Yakobane birindar bu. Hatta gutun ku duh nivroje balafreke bemruviya devlet atıka dagirker günde aşme Yakobane bomba barankir u haft zaruk jidnav de nehkes birindar kirin. Dnava birindar ande ptika bina ve Ceylan hemo ya du sali jihe bu u iro lina xoşxane Yakobane şehit bu. مشوانی کو 20 روزن دمشن دو ام به مهمو هزاق بری راپور آزاد بکن مشادرش یا جبو 26 روزان کو د چارچوب بنگا واجره به راپور آزادی ج پرسکریک را کورت چاری سری ده د 21 چله د فرانسا باجار لورین ته دس بکر د روجابستان د باجار ریم سه دوام کر کردستانی دوستن کردان پارتیا کمونیست فرانسای لقادا پلاز د رویال والیتی یا ریم سه به جوشه کمزن مشوان مشادرش پیشواز کردن مشوانی کو حتی بقادا پلاز آرنوی مشیان میتین کردن لسرنامه مشوانان محمد دا آخوی او سپاسیا گل او دوستن گل کرد پارتیا کمونیست فرانسای کر او گوت ریبراپو 26 سالında pergala qırkırın işkenceye de tegirdim. Reberapo demercen gram bedel deji jibu çaresiriya pırskireka Kürt demokratikirna Türkiye'de tekoşine dike. Dive gele Kürt u dosten gele Kürt u dibazı sıbade del Strasbourg'e beraber apore bebinek. Mehmet Dağ herkes ve xuen civina gel. Meşadrej ya jibu 5 rojan destpekir Civanên Kurdistaniyên ji 4 aliyên Avrupayê û dostên wan yên internasyonal ji Helbûrnê heta bi Strasbourgê dimeşin. Ciwanan ku beriya meşê li navên de civaka Kurda Demokratîk ya Helbûrnê kom bûn bi mijara kompleya navnetêwiya li dijî rêbera semnerek li darxist piştî rêzgirtinê sînevizyona li ser dîroka kompleya navnetêwî hat tamaşe kirin. Pişre hevserokê kon medê Keremgök ciwan silav kir û got em berxwedana rêbera silav dikin. Hêzên hegemonîk hewldan di şexsê rêbera de gelê Kurdistanê mahkum bike. Berxwedana rêbera û gelê Kurd komploya vala derxist. Rêbera tevî di tecîtê de jî berxwedan di domîne û ji hemû gelan re bûye çavkaniya heviyê. Kurdistanê dostên wan jî nêrîn pêşniyarên xwe ve gotin piştî civînê ciwanan dest bi meşa 5 rojan kirin. Beriya çalakya dîrokiya Strasbourgê civîna gel hat li darxistin li Fransa bajarê Strasbourgê di çarçoya xebatên meş û mîtingê dîrokiya pazê sibatê li navan de civaka Kurda Demokratîk civîna gel hat pêkanîn. Piştî rêzgirtinê siyasetmedar Cumatak Axivî got hevrê û dostên rêbera di dehê cotmeha 2023 de pêngava ji rêberapora azadî ji pirsgirêkira Kurd rê çareseriya siyasî da dest pê kirin. Bi vê pêngava gerdonî re
derbek emezil li pergala tecida mutlak hatxistin. Armanca sereki ageli kurdu dosterwan misogerkirin azadiya fizikya reberapoye. Cuma tak balk şanser hevditina Ömer Öcalan o şandiya den partiya reberapoye gut hatta ku reberapo azad nebe ne pekaneku pevajoye çareseri despevike. Meşu mitinga dirukiyat bazı isbat edel Strasbourg ji bu hesap persina ji devleta Türk teşirkirna sücenüye. Bu veji az bank merkezi kurdu dosyeman aştiqvaz u demokratan dikim ku tevri çalakiye bebin pişti axavtine hünermen Sidar Ahmedi strangotin u gel ji govent girt u pişre civin bedawi bu. Tucer Bakır Han Banklı Devleti Kirdev listi ke berde jidilbe. Dem Parti navenda civaka yaşaredariya bajaru ke kepeseye Çanakkale'ye civine açtı adalet unalı darxız. Hevsevke geçti Tuncer Bakırhan'dı civine de ağbi Bakırhan'da ağabsına xoda balkşan serpe vajüeli İmrali ugut le Aliye geni qaşeni serçareseri tekirin aliyedin jibi deste çeteyin semoye erişi bakuruşatı Suriye kirim. Tişteke bir rengi nabe eğer açtı ve bed ve jibu tevahiya Türkiye tevahiya hereme tevahiya Suriye u bakuruşatı Suriye be. Bakırhan Banklı Devleti Türkir ku jilistike berde ugut dveji dilbin. Çen carın pevajı açtı u çareseri dikever rojeve. Kurt bir neteneye u baş dizane. Lebele bire u rebazeke xaradiken. Bilave care be heman rengi nebe. Açtı ve jibu Kurdan, Türkan, Aleban, Aleviyan, Jinan, Cuanan berengeki ve kevbe. Jibu Kurdan le jibu ketkaran mitingeri nabe. Ev bevaju mehamuyan alakadar dike. Bakırhandı daviya xaftına xode evtiş kutim. Derien adalete ve ser siyaset medaren Kurd le gezi, gazi, Alevi u Jinan vebe. Eğer ev bevaju bu serkefti bikade ve kedame hamuyan zede bebe ev geleke giringe. Lenimburg'e girtina mekahate protesto kirin la Almanya bajarı Lenimburg'e polisan se aveti ser malagel a medya u hevseruke mesajvaka demokratik Lenimburg'e meke girtibun bin çavande. Kurdistan'ı dosyavan ye Lenimburg'e li peşya malagel kombun avetin ser DPM u girtina meke şer mezar kirin. Dıçalake girseyde da xuyane kattayın u politikaya devleti Almanya kırmızekina Kurdan şer mezar kirin. Dıda xuyane dahat gotun ku meke jineke volat Paris ku xabar jibu hebu çand u zamane xwedikir. Em bin çavkirnavi veke astekirna tekoşina li Kurdistan'ı denirxinin. Em kurdu dosyen Kurdan ve helvesta Almanya u polisen Almanya şer mezar dikin. Em da xwaz dikin ku hevaleme meke demildes vere berdan. Çalaki bir duruşmayan bidavi bu. Dagirkeran bombeli günde Kobane barandır. Enişen devlet Türkiye dagirker yeniser rojava ben haber devam dike duh bu obusan günde meydana torem a qane ye rojavaya başure Kobane bomba barakir. Aga yenzedetir natim dasxıstin. Hezen PDG lehevleri avedeser ofisa kenene TV. Leguri agayen hatine vargirtin Hezen PDG biser ofisa Kenene TV'ye ya lehevlere de girtin. Demaserde girtin de alevenli ofiseye rojnumavanan u telefon avan hatın deste serkirin. Liser serdema serde girtin agayinat edayin kanala televizyon ya zaman kurdi Kenene TV de sala 2008'tan de jali seruke partiya siyasi tevgira goran Nevşirvan Mustafa hatiye vekirin. Kanal jaliye vozha karportin ve de xaptandın u navenda ve Süleymaniyye. ده eyaletin İran'ı bir yara betlaneye hatiye dayin İran'ı jber pela havayı sar ba armanca tasarrufa enerji her iki emne de eyaletin bir yara girtina dibistan u nivisgahan dane. Ajansa Fermiyan uçayan İran'ı Diyarbakır ku eyaletin vay vek Seman, Gilan u eyaleta Ruşrat Kurdistan Loristan u betevahiye li deh eyaletan bergiri hatın girtin. Li Tahranê jî roja şemiyê nêzî
سانتیمتری برفباری و همان بارگیری هاتنه گرتن لبله روژا یکشمی روش آسایی بود. بله گودن جمعن چه سرسی به پیشکش گیرن آنا خاطره بدن باشم.